mura members sa medial martial al afternoon ra October 29th, 2024, Tuesday, 1:30 p.m. Aw irabo the gidel tial press conference di ba to dar sa susregit madadi o susra mura rubakal Dios mura rubakal ibetul marubakal klay President Traveler Bela umarokol members ra cabinet mga executive branch direkal mura Senate President President Paules direkal mura Speaker Anastasia House of Delegates mura rokul members sa Judiciary Chief Justice ngiray galaw marokul members sa Judiciary direkal mura state government sa mga governors recognize sa Governor Orior at nga Balur Orior, Speaker o Elsa Was, mararukul other pelal mo sabi ilal tuni inar ang press conference sa Lobengela Ministry of Justice. Marang asuli or members sa media, no sabi iwal mira short notice, ako mira ang afternoon ra 1:30. At the Ministry of Justice Conference Room, ang nga Lobengela Director Cortis Elov, the Director of Bureau of Public Safety, Director nga Lieutenant Gabriel Alngia, Acting Chief for Cell Division of CID, Criminal Investigation Division, e Director nga Asterio Takashil nga Legal Affairs Assistant ra Office of Vice President. Kita lokotong almera tial press conference ring ariam le dilu ba el altutaw includa loria adam los mer el altutaw mak leso kada beta kaldi beleng bolse pelo ay sa regida director public safety ay gagita details regarding say the kaldi seized body that was discovered this morning. Pamamsaule Jawai rek mamle short notice magi omlong didul tring ditya toka dilu bara ututara ang takok ra sel core state pa dokpang ngania adal osmel ngar say gidima other rangers they made their round first round at 9 o'clock and dirkat mi do ringi and then when they went around for the second time ra angara say gid around 1 o'clock at tingil lay down at yan madalat sil gate kan motmura dog pound and with time at our regular rules marbri samlong and then the tokolara ang kaya CID chief CID the momentum conduct investigations there so I'm going to let him talk about the details about the whole thing up to now. Bansaw na director vice president at press conference at yung ulo na kanili lang hindi ka sa lugar sa naralu hindi ka sa balboran dible tutaw tira kaya pigetirak bar dible tutaw rin bansaw lore de lo mesa director el subida director kasi at yalgay sa ilang amo priority ra obisa CID ma rada CID el alta ngara field loltoy like every leads el kababa wala ba real time and digado sa malbot pun mo buat itel case still under investigation ba ay ko kibim collect el evidence say ay na please mam ko collect and din tiragi borak final legal case still under investigation di so man medum kumama vice president ba director lo ay sa W kasi mo maklorong sa wisa CID del alta on top of tailgates and narrowly mo priority na wisa CID del alta. Kasi may information yung siya kita la ulang gusto while naktung case still under investigation ako sorted lang still under investigation nga pa possibility kad mo
Lagi moments ringi kad mo as karapa atapsi. Siya ay still under investigation. Nusme ilan tutaw at talams Johannes. Niya 31 years old el buy gray gangar bit. 31 or 41? 41. 51 coming. 51 coming. Iklor nga coming eh. So, ngarni agora a suspect ra police at that time. Based sa yagil information ko mamuulap, and then agi point to a particular person of interest. Di ka gimsan man, di ka kamal si evidence mo kasi ngayon hindi araw ko tukol mo lang di ko di point to dun kayo. Ayun. Era siyempre we might need autopsy. That means that we'll be bringing somebody from Oc Island to me. At kailangan mo to suko magi mo request si ID report na toktang dia kal bol ligang dia kal bol conclude kasi tagi ako softet kung mo request dulu HC request more president say ya process na ya president talaga ngay rayil ko kumamado or ni request tal atapsi ya president takal country ni mo sige ka mo sigra Yaklamagura Presidente. So, via medical examiner from Islanding may. Nga kumrak mula sa nga niya person of interest, ngabil tiga rin intervention ang around Oc.29 mamusmena. Would you say nga ang assaulted daling tetela milele wadalo bang marus alo bang are there any physical characteristics sa mila sengora lo ulat tal milele whether they're cause of death or not I know that's still under investigation. Malungilgir kamamarbuli sa diyo Mr. Right Kill mang sige da to investigation na kamamarbuli sa Mr. Right Kill ul hindi kal mo hospital ay gigi da toktang awak so ilmo Mr. Alcil sige da suko mo collaborate ta sumari nga process oiga nga tokta ka sumum kasi collaborate sige din mo di kamabako to Mr. Right ya toktang awak sa Mr. Alcil kasi nga tal man Alcil Tenek ngania observation ngania agora security camera ngaras eman subide do giral chini. As of now agi na kamamabal wila ay CCTV na kabalmen ma private company kasi area ila ka alas ng CCTV na kabalmen ta nga sel madala bokmet rakit tra marinlo bawan nga ramdala riptay ni silbasyo dia ka CCTV ni ding kamam ilang arbut ilang ngel ara CCTV kamam ilang ka sila lobis ni ilang di ilbangal ay CCTV Omangel say song victim ni say ngania true do cerebral I mean any sign of property damage or something. Investigation nga kal crime scene examiner narsay dimla ka dia ka property damage ra nortial. Is it true as Miriam din na Lail kumama umdaso sin kal adam largi el alta mga anira ka studi na pabla bulis el gimna asiling digo mo look into it. Ada dikrit yan because in kadang remains tokal tal akrablo. Kami ka do ministerio ng mga direktor kasi sila kasi maka-all tayo din sa mga kaplo kasi makita na. Kami susah mo kadi share ang reaction ng news dito kung para sa pinatuloy. Do you want to?
Yeah, say either speculated, not knowing the real fact, can be a problem. Problem. Si algo tal kasabak lumul pogo dinge yang di blago dinge mlanya wata saras say gidal basyo. Di kan mlanya hollow block mlanya spelling I don't know. Di mlakal tokora kara di mlakal bilsis berap tukulol umdasrengi. And this direct al part ringi. Hindi at this time they also mamal point toward that ling. It's active investigation magi what level cautious agi mo reveal agi mo rule la time. Mal isokal mo o isoy segel blaltong ang kagitale director. We're still in the investigation stage. The ngaringil public record. Sira criminal case number 22-058. Sira provide ka piro kami. Mlaringa Republic of Palau versus Talams Johannes. And the mlaringa order al tilo badrakor talmle not guilty verdict or say al case trafficking of controlled substance methamphetamine ma possession ma. That could be the reason why kumlauring sa igal tol malkoy. But until we conclude the investigation, hindi ka sabay Israel alko speculate any information. But siya kal provide kami selling niya part of public record that I have. Minister, tell incident possible and isolated incident. Hindi mlamo kutorang sa mlamo over 1 year. Ilangariya alang rablu ra to ra drugs. Ma dire kal segi ten kukne last incident ra to ra shooting ra PIDC. Ma koros kita tel dire kal masa darsel el bul ra rubul orior el lecta dire kal loreng sa gay kita buto kal situation ra sa neighborhood so ma road ma unti kal sa legal mikal lamlet mang tamlamo ra point 20 tam ulta utra to era bul el kumra la se dire kal Ministry of Justice am la kula se public safety assets tolong se ni mang issue say tel kat maames ako dal whether or not the drug related and that as you mentioned hindi akero say tel issue drugs and dakablabol selol lo ko nga rupol or namo ko level namo gina del take more action namo crisis mara ko respond ra government given this situation. Mang malmasaw na il-algarim kaya diyan mula crisis we saw the yan naringi ray gagitale oversight hearing ra ay gagitale Magala Senate Judiciary and Governmental Affairs Committee. Ya ba nga na mo niya budget increase ra al setiay al recent al budget al mora Ministry of Justice mo increase our number of police officers. As we have mentioned, Director, we're struggling to be able to hire police officers. One. Number two, ang balangasong sarbuli sa masel mlamngad adu a director wasil patrol division each shift 35 are othering in each shift. Al lauror al silti al balura kaki dali belaw mostly I write orior al mora iray. Finally, akmal barang asulir adra arubol orior. Hindi ka dilang alirar bulis. Tiya, community, whole of community, algire dal motmaget, laurior algire el tiyang. Hindi ka sa etok mo say, dia karbulis sa dia kaloru already raldo mang mlamo at tiyang tiyagi dal situation. At mlaw reach ra level, algire arbekla other rokoy. Al more involved in what we would call this war against drugs. Director elob tamla mo start al marala school dire kal mga adu arangal ka school al girel go kumurter sel ngara prevention yak mal mga lerar adra blu wasay poda dakat makalorior
Lakad of eretial crystal methamphetamine will beat us in this community. Report. We need to say this is happening in our communities. Magsegi dia baik appeal and more bekla other rogui. Me please abo da kalorior. Hindi kal si irel di bulis akut maklik ti alorior. Swakal assure kamil wa say mal blakarendir bulis and marula redir. Tak mal blakarendir. Hindi ti adia kadil belaw ang aringil toy. It's Nse edal kumul waseng la adire al world wide epidemic ngaringira kwam ngaringira marigel mesel doring sangal kabela dire kal ngamrigel are being affected makpayo malogi utiang ya malwasi yes it's a crisis brenga suliaro bukul orior almlamo mal asware mlamo odar sa imorir go spe aklisiir al support mga wall mga sa baakla rangal garbela o mar other bela kirel tiagid el ngia atol al bangarigi makmal ti nguti al te al mutal appeal to the community wasi pero ta rogo ya dorior el kirel tiagid el tol ngia is ravaging our communities klol al raktra al chela abalur bela sulang Kinship nakakatingin mo aga blue di nila hindi pasera na actually mo social media sila yan sumagali niya ako na the information ng actually mga spread niya tamo in investigation ngayon tingin mo aga blue specifically na social media passing kasi ruling mo sa investigation mo lang spread ng information ba Open to. So dia ay strap dua gitra tu. Kira gitu. Kira tiap pang tu. Kita lihat. Mo luase lengani sel imol gitsara 15 minutes ago so ngasen di marsra sa bela ngarang. Right on Facebook. Ay gigi del dia kal maral toy. Yet tumla top da Facebook it's all over the place. Di regel ngani tikel lo silo maray gay. Makmal lo ngitra blue mar parents mar kumil tol adults in polo mesar ngalgir mar kalde wartir mos ilsto ba gay di al ngani amral nomdasing gora mo sugmam please mo modo malu be sombut ko bara omar ta identity mi bola pigim o sigaro lang gim kaso isa lang ata bibila identity ko and media ko tul sisi kami am ngele ko mo to adlula kami nga di civil affect everyone bakmal di police officers ra bela gi mamos tigel tel bureau gi nga 215 right now we got 153 beside our admin folks tiraga nga mostly war by experience, a crime at 21st century. Tigel commit la crime most of the time, and long the 3-4 step ahead. So our police are overworked, underpaid, or they need a little love, a little push, a little cooperation. And I'm optimistic about them, even though I know we're struggling. Di nga ako marala saying, tiyam kat mo, gira atro ulon na meeting lo mentri. Kamu sangat tengah niya namustat tira lo ulon mo. This thing happen in Altitude. So it take the whole entire island bar. Hindi nga ako marala sa tiyam mongil. Bagi mongole ringir atrami tiya ma ika ngari kasi please any information dia kal to trabla budis please la kabu para ar budis ola bak bral to ko ma abor gata mo ko mo duti de seguide ma kay sam na bombre kan si mi wa mrali la kabu mrali ni information na bagi mongole ringir paluwa kasi ngari ati any information so mi malmis ka mamarbudis yagi brulaw wala malmongil please agi malolingita help pra rablu at ngari please baway sa bigib
Sa te alang kay kita le astereo takasin kay kita ukora tira kan matala obisra pa vice president tal lulung sorte kita lurio ya communicate tal menteri ra atrapalo. Sulane, Vice Presidente. Suara di magtaklik ko sa ngaling isa igidil gaisil. Suara niya minister, Vice President igidil. Ngora nga niya daw sa buluk ko sa arbulis sa kora obran milsil sa investigation sa tilen mo dakal convicted ang kala. At talams Johannes. Hindi akal maral to koy. Om Flora Court, om taaladia justice adi investigation sa ma-effort ito si Sir Marbekla. So, mong swali din mo katakil maradal ko sa investigation sa ito si Sir Akli si Edmond Kaladra compare mga idila. Kaya, sugo mong nga information so mil ko ra kumakatriliw ko ra kmes ko ra bulis na simil ko ra telobis 4883198 malubong ko ra cellphone nga kal 775-6654. Hindi kita bibili information sa share kung sulang natin. Kaya ka po sige mo. Vice President Claudio was Alma Director in light of the incident, like the Oct.29 sa tour investigation, the Katumbigan was in the incident, kung may direct camera lang really direct shooting ng IBC, within 1 month, mahal ito ako rama. Kung feel was in ito kang lado, mal klo ang negativity ra social media. Magara sa elap Ministry of Justice, ang isin mo ra balura safety measures mo ra community, matugunit tiga remote. Leng sebdula sa ito ko ramla, so yung crisis at ito ko ra drugs, en kabdenge sendo mo yung articles itong sabo sa drugs adulia ada di mo de ano tingelo in light of this incident so mil ko ra share lo bangela balul wase agel kora preventive ma safety measures and mora ar adara balu ma community ma tuguni ar other remote len di hato tingelo wase di we're hoping and praying wase di halu tel kora du akadul waigang ebol buda asenkyon akora di so akora di wasing so il kora reassure abalura kora safety measures and mura adara luma arangan ke. Did you want to address the cell shooting first? Self shooting tam course tam la igil first information lu to that imla klamra igil are the I don't know where they got them from but dimlakal adal kasi bangol ng olabul mora surang le amin olabul mora the other side they tell present administration agora push up PGSD so that's all garbage. Sel incident happening ngel buga Bangladesh le garda says amlar serio maran mas dimlakal sa simlar sel pass during si segid long hindi din lakal bertigir segid legal till the next till ball tirangan mo ngel ngal ko alis open na sim tumot tigir segid legira bol singira kale ergan segid al bertigir ngi hale bol the dininga sel legira CCTV sel private ma gira government ngani wa de kal sim del that they're not synchronized. Madam Saula pa Director, apay maklo ng ko rin adam dia kasi investigation ng mama na away sila kasi hindi akan maral boss ikan lobo ay kan bukulor belaw kung may amatingay ay kan maral boss bukulor belaw o kasi investigation ng mama na review kasi hindi air kan dingigil sisi ilekan igil hospital PCP sige investigation ng tokor CCTV. There's a CCTV na kita malaro ito. Bagi monitor wala na CCTV na PIDC. Hindi PIDC amne audio o system ra sa ikan CCTV tira tel stawang amne opto. O sisilta maktemel la stawang maktemel tel base tel liga amne 1 hour a difference.
mangaktial lak nanmutun mga tadurong kal ada CCTV na pulis kasi yes of course is yun kasi belelel mlay akadam brad yun mesra belelel ban naging identify yung kasi alpara del white ya mlay am lagi identify ni resistant nga nila kasida bagi mga taduri hindi sebel happen na before sale mlay setian bagi mal ka mga temelatan to asto ang close at 10 o'clock emborsel tutorial discovery ni rasa dok kasi dori na lopin bagi mo space gitu ka mga tamil review tier CCTV mamlay mi Bang malmol continue investigation by your investigation na di ka ongoing. Okay, Tim Los you'll conclude was in the voice. So, as I'm hearing you, kasi at this point, yung Jakar suspect. Yes. Adi aulak man bang lera Arab kasi nga nga information nga ni o mo tingin nga please musu ko mab. Akmal mga lera Arab please nga information di wat kaya gid ko ne happen ra tutaw please musu ko mab mabada ki lead bada ki kidi ki mo tingin ro ko agi wilayah kami tiak tiran ban pusut kyal idea ra al moria abul len waigil di luwais it takes a community marbulis marbek laad mo put their heads together ikita relatable mo So, cell analysis record tial tamarabo sel suspect alias lien tial PCP kani. yeah So, cell simra PID sim net target are stray bullet or ngani ako ra analysis record mo say sige dia ada di ako tuming ada di nalak la usokol lobos di mlakal intent mo murak munta man ngarang Nari ako ra specific at timeline and estimate the was tami ako ra nga telaklo mata. ela sige dati timeline nakasto ang close na 10 o'clock Intent to 7. Universal, Ms. Suyama. So, makarad assure at first thing, ang mula mo available la kagi dali test kits mo sa edal mo conduct a drug testing ang mura government employees. That's very important to make sure was it tirigel nga ra ay key positions especially our driver security guards at city dal government get tested. Number 2, Director plan ng mamrulay kagi dali yung Miko. O Miko November checkpoints through the holiday season. Finally, hindi tegi dil sa ekal kmuriya wase maral gira dal mo kargikla mo report, be able to report and to be vigilant as well. It's unfortunate we're facing a shortage ra arbulis al direk. Ediya ka mangira dal direk mo kay ngasew to be able to help each other agirira safety ragidra al sila community. While I was in Guam, Lorsile Lada Garden sel ngari nga igelbay and we walking through ngari nga igeli signs al posted dal wase we time like the core orin so say tablo in and out they conduct that training at sa assist their further yan investigation. malungil gere chinite ang last few months ito na rin ni on island di ulo ka pa they work with us as an advisor hindi ako si met mura to investigation they help program advice kasi maybe in some kaya kita rally okay matamlaring hindi so sadly tamnal mo malati il mol return daw kasi what ding presidenta ba minadora at direktor rakakaratutaw makat presidenta basta kanya kara papelaw relak il direk lak pingitil ni bilgasyon ka ba. I want to assure media marukul community was yes akmla mga president mga national president mga national security coordinator Jen ng FBI who will be assisting in the tiagi del case that we have.
I think sel dire kalkura sabi el maskida some sense alwase arbuli sa marula ngiluria investigation tegi dal tigingela Detective Lieutenant Gabriel wasem la moringia adal kora person of interest that the particular person of interest that they're looking at among dito giuteng ito adrabulu wasay within the tegi del 12 hours mlangania rior makatmok there's a person that they're looking at a person of interest mal kora mo kluar ngudog mo wasay police are doing their job and trying their best la moringia adal si irel hindi ka siya kung suspect hindi nga niya person of interest that they're looking at now. So, ti kagita director by Milame mabul sabil ti close ra tel press conference again. Oh. Ari question ko mil meron. Please. Can you want to close? Yeah. Again, kung ma'am sulang, khawatir gamle mun diak sam dang tia mo sube sa sumak korat ti blabra dang arek bila tamang meudul sal mo sal to ndik an kong diak ngal set politik side mo diak sal ko ma ko la setiang mo hurta feeling ra aden dia adi uni triya se elakal aka more of island for about 5-10 days. In the meantime, digak appoint ra adal mo public information officer. So in the meantime, I am the public information officer. This will go out Thursday, and you'll know about it because I'm going to send a message to you all about that. And when I come back, I'm going to probably be doing that until such time I find adal nga time. I really want to work with you guys because you guys can help us. You really do. You can help us. Bela man kita relationship with mama buluah mal tramal. Albulis mal ngayo morality. Panalo trial tivlo bal merbabe. First, that's the first and foremost. Agora eu rely bulu le kami your eyes and ears are reporting crimes. Magigida bukuyak ni tu itu kami, and apa bila time kita mau terjadi lo ai dah ini ai kat tora kelihatan mungkin bukan vente kau subes move on. Ak namur telurur mak you're stuck with me and I'm going to be here till such time. And if any more questions, I'll entertain. Mr. Kasole, Mr. Clive, Ms. Suyama, Mr. Swalataw, Ms. Omti, ang kakitatiyak. Mga takwambal musulang. Thank you so much for coming short notice. Mr. Cambes, can we speak for a few seconds?